السه طبخ سال 2014 داعش هرش کرد سرچیای شنگالی و دورین دوروبر و تا انجام دا بصادان هزار کس در بدر بون. الدیف آمار نتوینه گرتی 7000 کس بون قربانی و زیدتری 6000 کسان کوپتریا وان آفرت و زاروک بون اب اخسیری کپنه دست داعش. 6 سال بسر کارسات شنگال دا در باز ملتان ها شنگال و دورین دوروبر نهاتین آبادان کرن و خلک ازدیجی نهاتی قربو کرن. اوست 6 سال در باز بون لب مخابنی و هشت داخواز و امیدت وان گلک جهلاویستی ماینن. هشت نزیکی 3000 جن و زاروکا دست داعش تمایا بسر وشوین او دلیل هنده اکو جنای ساید یا بردواما نزیکی 300,000 انسان ازدی هشت کمپا دیا جیانا که قرص و زحمتا او هاتیا انجام دان دجی ازدیا تایبەتی و دژی هەموو پێکهاتێن دیەن شنگارێ و دەشتانەینەوە مامرەیەکە مەزنە نێودەولەتی بوو و فەشەلەکە مەزنە حکومی بوو و نەشیان خەڵکی خۆ پارێزن لەومانێژی دەرەنجامەوێ ئەوە بوو وەختی عەدالەت نەبوو وەختی ئینساف نەبوو وەختی وەک هەڤی نەبوو ظلم بەردەوام و دژی پێکهاتێن جدا جدا ئەف نەتیجەیە داعش بوو و ئەگەر جارێکە دیژی ئەف سیستەمە و ئەف سیاسەتە بەردەوام بێت سبەهی دێل دژی کەسێکی دی و جهەکی دی ئێتە ئەنجامدان چونکو مرۆڤایەتی نەعەدالەتیە و زەڵمداریە قبول ناکات. داعش ئەوڕێکخستنا کوشلای هێزن نێودەولەتی و هەرێمایەتی بە هاتیە دروستکردن وەکو وان بیایار li ser erdê Iraq û Sûriye encam da otar û hişkpêk vesotin. Et heman dem ji de ew hêzên ku li wî demê xwebxwedanê şingalê dizanî bê beravonîkirin xwevekê şewxelkê êzdî dixew da destê Daeş da hêlan. Derencam jî karesat drust bûn. مخابن يعني ازدي كفنا بر هرشك هرمازن يعني تروسين داعش دا او شي جبرنا بيجين نبرباني كرنا وان هيزن كو دنابا شنغاري دا كو خدانا دا صلاة شنغاري خدانا شنغاري لوي دمي دا مخابن يعني اوان پشتواني الازيان نكرن و ازدي دست تروسين داعش دا هيلان ابجبو اگريبي چند كو يركا بهزارات جي ازديان حطان هو دنابا دست داعش دا ما بنو مخابن يعني حطان وجي چو چاره سري بواش ندينه و نادين روزگار كرنشك ديسا جي حطان بگورن بکومد نبا شنگاری داد ماین مخابن يعني اوجه کاتانه بيجين چو پنگاف نهافتنا جبوه چنده کو او گورن بکوم بنا پروگرس من ازیان بنا بشارتن هر وصاشك 360,000 کسی ازیاتانه ها 6 سال دنابا کمپادا جیانا که هر زحمت در باز دکاتن امد بینین وکو ازیان امد بیجین کو فرمانی بردوام ابجین سعیده بردوام بسر ازیان دا سالانت بیرهواریا کارسات شنگال دا برپرسن حکومت هرما کردستان چندین سوزاب خلک ازدید دن. لی 4 سال بسر آزادکردن شنگال و در باز من بیک و سوز کابتن جی خو بگیرید. شنگال آبادان نبویه و نبویه پارزگه. و نهازده تری 350,000 کسی نزدید کمپا داد جین. و رینهاتی خوشکرین و کار جیش بو و گراندن و نهاتی کرن. آمد بریفکانی کانال عثمانی پیام دهوک